Bespravnom gradnjom je napravljena i velika urbanistička i estetska šteta. Postoje objekti koji nemaju komunalnu infrastrukturu. Problem nelegalne gradnje se ipak može rešiti. Postoji veliki broj objekata koji se može upisati i koji se može ozakoniti. Želimo samo da napravimo razliku između privatnih investitora koji su gradili po 4-5 spratova više od dopuštenog, od običnih građana koji su gradili svoje kuće nelegalno iz nemaštine i loše materijalne situacije. Građana koji su dogradili nekih 4-5 kvadrata jer im je jednostavno bilo potrebno da bi rešili neke životne probleme. Bahati investitori moraju da plate veće poreze i linearno veće poreze za ono što su gradili, dok se kod građana mora napraviti jedan socijalni program kako bi oni legalizovali svoje objekte. Moramo da rešimo njihov civilizacijski problem, da oni ostvare svoje pravo na kanalizaciju, vodu, struju, da faktički reše životni problem.